نه نخوشی و ایش و علمت شنگار جیگان ده همي جهانه شهر داعش السنجرت أولي بون وحتى شهر داعش خلاص بوجي هر خدمته شعبی ها کری خدمته پشمرگی ها کری خدمته مهمی ها کری کردستان 24 تو چه بیجی و کردستان 24 گله کیمه سردار باسمونا 5 سالان سردار مزراننا دزگاه میدیای کردستان 24 ممیوانداریا روانهیلی ممستزانگاه باره راگانه استودیو کردستان 24 دهوکه مکریه تبخیراتی برز روان سوژه که نسبت بکم هل سنگاندون نخاندن واج با کاری 5 سالن رابردو ین کردستان 24 چاوای گلو حیا چقیسی کاری بو کردستان 24 خو بگینی آسی گو به آوینه یا هموی تاکی کردستانی بله سپاس به دلیوه راستی کردستان 24 ادما 5 سال چویدا اشیاء دست خدا این سرگله که آریشن کو حتی نوکه اشلای راگهاندن کردی و نشان دست خدا نصر کردستان 24 پرسید نشتیمانی دا یشای بی دستون بلک بو خلکی هرما کردستان و خلکی خود دا ببینیتن و او ناکوکیا گلک جرا نافبرا پارتین سیاسی دا کو کلتوره که گلک خراب بو شور سر هم دتوا کردن کو تاک کردی ناراضی بونک بردام هبیتن اش پارتین سیاسی دا سالات کردستان 24 شایم رولک گلک باش بگریتن گریدان تاک کرد نشتیمانی وی و رولک گرینجی هبویت پرسد نشتیمانی دا و گهستنا دنگ و رنگ پیشمرگی بو جیهان اجدر و بو ظلم و زورداریا کو حکومت عراق ایک الدیف ایک الخلق هرما کردستان کری نوکه سرک بازانی چه گوتارا خدا پیوکی پیشکش بگتن یا برنامه که بلاف بگتن بردام پیوا خونا جمینم ادبیجتن اوجی اگریوه کی بویا کردستان 24 بروکن شریدا دنگ و رنگ پیشمرگی و گوهستی بو خلق هرما کردستانه حیاج قیسی الگور شوپانداوا وکو ماموسه زانگه کاری و پابندی ام بجم بنماین این سرکه یا رنگانده من و گوهستنا زانیاری و بویران ده به تایبت ده مابوری ده گلک ریدانین ین گرینگین چارن میساس لکردستان در باسوی هر چار پرچینوینا بله ابراستی کردستان 24 جداهیاوی دیال دزگهن راگهندن چوی دایت که بجن الهرما کردستان دا او بویا کو کردستان 24 وکو پلاتفورم ات جبر کو سوشال میدیا دا تایبتی ات وصل چوی دا رولک گلک گرینگ گیرایا ات لذاتی و گوهستنا دنگوباس و بویرن سر آسته هرما کردستان تاتی انجام دان جبر کو مدوی منویتن نوکه سوشال میدیا رولک گلک گرینگ گریتن و گوهستنا هر بویرکا هرما کردستان و جهان تتا و گوهستن رنگ بینر تلویزیون تاراده که جبر پیدا بونا موبایل زیرک برف کیمبونه بچیدن بس ادویه که داشتی کردستان 24 یه شای خوب گنجینیتن و گلک بابت و پرسن جداین یردای خلک هرما کردستان و یدگهان دیه دسالاته و هر واسه کردستان 24 یه شای گلک برچافرونیا بدتا کابینه نهایی حکومت هرما کردستان دا که پلانت خدا پلانت پروژه خدمت گذاری دا ببیت هاریکار کو کابینه نهه دست خدا انت سروان ایشو آزارت کو خلقك بدوی معانات خلقی چل زاخو بیتن چل شنگال بیتن چل خانقین بیتن الهمی دورن کردستانی بطایبتیجی الدورن ماده 140 کو غدرکا گلکا مازن خلقی منطقه تتاکرن چش تعریبی بیتن چش واگاستنی بیتن کردستان 24 اتفترا چویدا رومالکا گلکا باش بووه کی کریا بردام راگهاندن جی پدویه وان بابتان و گهزیتن اوین کو برف فشارک الوان بابتان بکتن کو پرسکا گیردای بجانا گلک خلقی و بله جبهنده جی کردستان 24 راستی شای ببیتا تاکا کانال نخبا هرما کردستانه کو کی بجن دست بجه یا هرما کردستانه چه روشنبیر بیتن چه سیاسی بیتن چه هنرمند بیتن تماشای وی کانالی بکن و خودت دا ببینن بله گل کردستان جگلک پیکاتان ته شبیلی مسلمان زردشتی ازیدی مسیحی کردستان 24 حیا چه کاری بو و امرنگیا هانه و تنوع هانه د چارچوبه کنشتمانی
پێشکەش بکە. بله براستی ما تایبەتی پارێزگا دهوکێ پێکهاتên جدا جدایên تایبەتی ێزیدی مسیحی و فکسا جیهانê hemiyê jî li ser vêyekê بۆ نمونە وەختê داعش şingalê standî وەختê ku ew zulm û zordariya li xelkê şingalê hatiye kirin wekû pêkhateka Herêma Kurdistanê Ebreka Kurdistan 24 hatiye veguhastin bû eger ku raya giştiya cîhanî durust bibîtin û bihêta serxet ku îdî ev zulm û zordariya ku vê pêkhata ki bêjin Herêma Kurdistanê bihête kirin heta Obama ed gutareka xwe da behsê êzîdiya kir û ev zulma zordariya ku şingalê serwana tê encam dan û ew bû mavê 48 saeta da raya cîhanî peyda bû Fransa hata serxet Britanya hata serxet hemîş encam wekî bû ku destbirin bû jiyana pêkhatên Herêma Kurdistanê hêla Sûre Kurdistan 24 jî taradeyekê başî şay evî dengê xemo ki bêjin janên van pêkhatên cuda cuda veguhêzîtin bû raya giştiya cîhanî. Wek mamostakî zangoha taybetmend şereza diwarê ragihandinê de têbînî werexneyê we çi ne ji bo Kurdistan 24 ji bo baştirkirina kar û firehtirkirina wê. Bele. Rastî Kurdistan 24 ez bînim pêdiviya ku her çar parçet Kurdistanê pitir rolê xwe bibînîtin taybetî berçavkirina êş û azarên revanda Kurdî yanî tinê hindê venehêta girêdan ka gotara parteka ku ki bêjin piştevanî lê diketin pitir wî baba wan babeta azirîntin bû nimûne nûke diyar da kuşkirina gencan yê heybû dervey welatî pêdiviye gelek kûrî dîdar û reportaj van kêşan berçav biketin bû çî gencê me bû nimûne berev dervey welat çîtin kêşawiya navxweyî çi ye û gelek ser hindê kar biketin ev gencê derçûyî سانسری همه Herêma Kurdistanê ku salane nêzîkî 6000 derçûyî derdiçin pêdiviya ser hindê kar biketin di çawa ev gence şêt bû nimûne delîvinkarê bi xwe peyda ketin cihên cuda cuda da. Gelekî spas mamosta Rewanehîl mamostê zangehê ji dihokê dimara. Îro 5 sal ser damezrandina dezgeha mîdyaya Kurdistan 24 derbas dibe. Welatiyên Herêma Kurdistanê salvegera Kurdistan 24 dibêjin. Kanala Kurdistan 24 roleka ya sereke û giring dipirsin netewîn îjtimanî de heye. Û çew zanyarî bawakî hevseng belav dike welatî karîne biriya Kurdistan 24 deng û rengên xwe bigînin. Gola Kurdistan 24 texsîrî negiriye. Yani em dê behsê çikin em dê behsê şingarê kin. Ya gandiye hemî cîhanê ka şingar çawa çawanîne. Nexweşî û êş û elemê şingarê jî geyande hemî cîhanê. Şerê Daeş السنگرت اولی بون و حتی شهر داعش خلاص بوجی هر خدمتا شعبی ها کری خدمتا پشمرگی ها کری خدمتا مهمی ها کری کردستان 24 تو چه بیجی و کردستان 24 گله گله کیمه پیروزباهی قنات کی 24 کردستان 24 کین قنات که پیشکفتیه قنات که خل خلقیت که تا خودان قنات که سنگر پشمرگی پشتوانیا که گله که پشمرگی که رو وکی پشتا پشمرگی سنگری دا قناتا که مباشرتا چوت نف مستشفى کرونا دا بو خلق کی دا دیار کرن کو کرونا حقیقته سالوگرا کردستان 24 بجن باشور کردستان توا کومالگه پیروز دیکن بدیتنا ما وکو بینرکی نزیک جوی دیسان بجداری چند و خواندن توی بویه کل مجارن خلی کری خودم پرسین سیاست پرسین اولکاری پرسین جواکی پرسین عبوری ببارا ما رازگوی هاتیه دیتن ده دیسان خونیزیکی کمالگهی و اندامی کمالگهی زانیه آرشین وانا اینا برچاو برا دست بکی بخیراتن آواد کهین و هم دست خوشی همی کارمندت کانال 24 کهین و کانال 24 دست بک آوی حتی نوکه
يعني جالك بينغافت جالك كده باش تغافتين اش سياسي و اش نسبت آینی نسبت گهاندنا دنگ مثلا حولاتیا گهاندنا بو جهان مثلا کار کردستان مثلا هرما کردستان شبکه گلک برچاف یعنی ورگتنا داخوزیت حولاتیا برچاف کرنا کار و خدمت یت هرما کردستان بو کردستان گلک دست خوشی لوات یعنی کاری که گلک باشه یه سرکفتیانه پیروز باید کانال 24 کم راستی سرکفتیه کاری خدا و کانال که یعنی ام بجن اکتیو دائما روز بروجه هر وسط تابعت اگرشیم بجم ورزشی کاری ورزشی تشتت باش تخاره و خلک مجی گلک پشتوانیت کتن و ام بینجی کو وان سال دومایی که گلک یه پیش کتی و دیارج کو کادرت باشه تدهین و سرکفتی بید انشالله. راستی کردستان 24 همی گاوا پیشنگ بود دوز نتوی دا که تایبت شر داعش که دنگی پیشمگه سرانسری جهان اینا دنگو پیشمگه ناساندیا با همی جهانه راستی هم وی کسایی که حالات گلک شوی کنار درازی نکن همی گاوا پیشنگ باید همی کشن دوزا نتوی کردستان 24 تقصیری نگیریه یعنی ام دی بحثی چی کن ام دی بحثی شنگاره کن یا گاندی همی جهانه که شنگار چاوانی نه نخوشی و ایش و علمت شنگاره جی گاند همی جهانه شر داعش السنگرت اولی بون و حتی شر داعش خلاص بوجی هر خدمتا شعبی ها کری خدمتا پشمرگی ها کری خدمتا مهمی ها کری کردستان 24 تو چه بیجی و کردستان 24 گله کیمه سردرباسبوونا 5 سالان سەردا مەزراندنا دەستگاها میدیای کوردستان 24 مە میێڤانداریە ڕەوانەهێنی مەمە سێزانگەهەیە بوارێ ڕاگەاندنی ستودیۆ کوردستان 24 لە دهۆکێ مەکریە بخێراتی بەڕێز ڕەوان سژەیەکێ دەست پێ بکەم هەڵسەنگاندونە نرخاندنەوەش بۆ کاری 5 ساڵێن ڕابردوو یەن کوردستان 24 چاوایی گەلۆ حیا چقیسی کاری بوو کوردستان 24 خۆ بگینەوەی ئاسی گۆ ببە ئاوێنەیە هەمووی تاکێکی کوردستانی بله